hanyuma Liverpool Arsenal ni match yari ikomeye cyane ku munsi w'ejo. Navuga ko akazi gakomeye cyane rero kaje gukorwa n'ikipe ya Arsenal, kuko ikipe ya Liverpool yari yabatsinze ibitego bibiri byihuse. Arsenal rero yagarutse ikina ibitego bibiri mu minota ibiri ku munota 20 no 21 Gakpo ndetse na Luis Diaz Marulanda, hanyuma Martin araza gutsinda igitego cy'umutwe ku munota 47 bavuye kuruhuka, kugeza ubwo na Mikel Merino atsinze igitego ku munota 70. Ikarita itukura Arsenal yaje kubona n'ubundi yahawe Mikel Merino, yari ikarita ya kabiri y'umuhondo ku munota 79. ari match ya pressure, ariko ibintu bikomeye byari muri match byari hanze y'ikibuga. Arsenal yatanze God of Honor, icyubahiro cy'abashampion, bagihaye ikipe ya Liverpool mu buryo rwose bwiyubashye. Kivuga ko Arsenal ni ikipe nyine yavuga amahirwe yo gutwara igikombe cy'umwaka. Yego, ntibyagenda neza, ariko abafana ba Liverpool baje kujya au centre ya critique kubera banner bakoreye Mikel Arteta, bamugize umugore, bamushanyije nk'umugeni ufashe ururabyo, bavuga ngo uyu ni umugeni wacu ntashobora kuzigera abo mukwe. So bafata bitwa aba Declan Rice, bakorera nabo ama cut outs, kwa kundi bafata nyine ifoto bakayikata, ifoto nini cyane arimo gufuga kamera, ubona nyine ari tororo ziri ku rundi rwego, bitishimiwe cyane n'itangazamakuru ndetse na critique nyine zara mu Bwongereza, bavuga ko ubundi respect nk'umutoza kame Mikel Arteta kumugira umugore ugafata igifoto kinini cyane ukamushyira muri stade. Arsenal mu myaka yose ishize ni ikipe yagaragaje icyo bita class, kuko murabyibuka nk'umwaka ushize barimo kwizihiza anniversaire y'amahano ya Hillsborough. Murabyibuka Arsenal ni imwe mu makipe rwose yagiye hariya bajya gushyira indabyo kumva z'abaguye mu mahano ya Hillsborough. Arsenal ni ikipe yemeye kubaha God of Honor, babakomera amashyi, nta burya biri ushaka urabyanga. Iyo ushaka urabyanga rwose, ahubwo byanga ukavuga ngo no, ntabwo twemera ubutabera bwabaye muri Premier League, so turabyanze, bakagukritika ariko wabyanze. Ariko Arsenal yagaragaje class, so bantu batekereza ko Liverpool itagomba kwemera abafana kwinjirana amafoto manini kuriya muri stade arimo arasebya nk'umutoza Mikel Arteta. Nta kintu yabakoreye kibi, no come on, shobora kuba yaratakaje igikombe mukagitwara, ariko ntabwo bimugira nyine umuntu usuzuguritse. Mikel Merino nubwo yabonye ikarita y'umutuku muri mukino, no mukino yakozemo amateka ko yatsinze ibitego 9 kuva yabaho mu mupira muri saison nibwo mwamera atsinze ibitego 9. hanyuma ubwo birumvikana Liverpool na Arsenal ku mwanya wa mbere n'wa kabiri, Newcastle yahise ihagarara ku manota 66, Man City 65, Chelsea ni ya gatanu manota 63, Aston Villa 63, Nottingham Forest 62. kuva ku ya karindwi kugera ku ikipe ya kabiri birashoboka nyine mu mikino ibiri, birashoboka nko kuva kuri Nottingham Forest cyane amanota 62 irarushwa na Chelsea ya gatanu inota rimwe. Birashoboka ko hana meza yakwihindukiza. Aston Villa nayo iranganya na Chelsea, urumva ko Chelsea nani ikintu gikomeye irusha Aston Villa, nayo birashoboka ko top 5 yayizamo. Man City 65 yakoze ikosa. Man City urebye imikino isigaje, Guardiola agomba gukora akazi gakomeye kugira ngo asubize ikipe muri Champions League, kuko ndabona asigaje uretse final ya FA Cup azahuramo na Crystal Palace. Muri Premier League azakira Bournemouth, ni match ikomeye. Asura ikipe ya Fulham, match ikomeye. Craven Cottage ni mukino ikomeye. So Nottingham Forest azasura West Ham, finali ya Champions League na Chelsea. Bikaza biri kwitegura igikombe cy'isizatangira 18 z'ukwezi kwa gatandatu. Mazakina match ya mbere na Raja Casablanca na Wydad Casablanca. So finali ya top 4 Nottingham Forest zihura na Chelsea. Kwa Nottingham Forest very crazy. Kwa gatandatu nta mikino iremereye. Man City yakoze amakosa yo kunanirwa gutsinda, kuko ungana na Southampton. Nabonye Southampton trollinga Man City, sinzi mwabibonye kuri Instagram, kuri TikTok, no kuri Instagram. Yaravuze ngo twakina n'ikipe idashaka gukina, barangije nabo bashyiramo amaxo ya Man City yo gutera amasantere mabi, imipira bayirenza, banirwa gufunga amabaro, bati twese nyamara menya tutashaka gukina. Niko Southampton ubusa kuri na Southampton yamanutse. Man City yakoze ikosa mu byo kuri, ntabwo Pep Guardiola match yarayifite neza mu biganza. Ubusa Man City ya dropinza amanota
Aston Villa yo nayo iri muri urwo rugamba yagiye gutsindira ku kibuga cya Bournemouth operasiyo ikomeye cyane igitego cyatsinzwe na Oli Watkins yaciye kuri Gabriel Gubenahol umukinnyi batsindiye ikipe ya Aston Villa ibitego byinshi muri shampiyona y'Ubwongereza 75 akaba abaye umukinnyi wa mbere mu mateka ikipe ya Aston Villa itsinze ibitego byinshi ikosa rya Antoine Semenyo yazamuye umupira asa n'urimo kwataka umupira uzamura kwa amafente menshi umupira baraho umucapura nyine contre attaque yihuse cyane ahita atsinda igitego Oli Watkins ku cyumweru rero urugamba rwari rukomeje equipe ya Chelsea yari yasuye equipe ya Newcastle kuri St James Park. Equipe ya Chelsea ikora amakosa menshi muri uyu mukino ariko bari banafunguye umukino bayitsinda igitego cy'umutaliyani Sandro Tonali ukina hagati mu kibuga. Chelsea ibona ikarita itukura hakiri kare rwose ku munota 35 ikosa rya Nicholas Jackson mu byukuri bitari ngombwa gukubita inkokora Dani Bani nta mupira ashaka ku munota 35 nibyo Chelsea yabanje igitego ku munota wa kabiri igitego cyatsinzwe na Sandro Tonali byarashoboka ku mugihe baguma buzuye kuko Chelsea yerekanye ko igihe cyose hatarimo mu pointer nka Nicholas Jackson ushobora kuba yakora pressing birangira abantu bakinyi bayo barimo bakore pama nta kintu bakoze. Equipe ya Newcastle ni equipe mbi ku kibuga cyayo ni bamwe bikatsindiye za Chelsea yatsindiye za Arsenal yatsindiye amakipe akomeye ni equipe ifite abakinyi navuga ko nubwo ari ni ikipe ikomeye yatwaye FA Cup no mwaka ni equipe ujya kureba ugasanga ifitemo abakinyi bahamagarwa hafi 90% muri equipe nationale nari bafite Joelinton ariko bari bagariye mu kibuga uyo mwana Joe Willock wagerageza gukina hagati mu kibuga iyo ufite Sandro Tonali Joe Willock ufite Alexander Isak ari muzima bakomeje gukina Chelsea n'abakinyi 10 muri Sirinombre ikagereza kwataka ariko bikarangira afite umunyezamu mwiza buri iyo Nick Pope ari mwizamu ndetse na Trippier kugira ngo we watsinda igitego wabigoye kuri kabiri hanyuma mu minota ya nyuma nkuko asanzwe bigenza Sanchez arongera akora ikosa ryo guhagarara imbere batera kufra umupira usanga Bruno Guimaraes atera deuxième poto munyezamu yari imbere cyane ahagaze muri ka karongo kagaragaza kare y'umunyezamu birangira yinazo igitego kijyamo mu gihe Chelsea yatekereza kwishyura itsindwa igitego cya kabiri minota ya nyuma 10 ya nyuma nekereza ko Chelsea nayo yakoza amakosa kuko ntabwo iri safe ntabwo byaye byarangira kuko hagati y'ikipe ya kabiri n'ikipe ya munani muri aya makipe ashaka imyanya 5 ya mbere harimo amanota 7 yonyine amerwe kuko uko twabaraga imikino twabaraga ko Nottingham Forest igomba gutsinda Leicester yaramanutse noneho Chelsea atakaje igahita Nottingham igahita bavana mu makipe 5 ariko Nottingham Forest nayo ku kibuga cyayo ntabwo yitwaye neza nyine imbere ya Leicester City bituma Chelsea komeza nibura kugira guhumeka umwuka mwiza kuko mu mikino isigaye birashoboka ko Chelsea ibingibi yabihindura igatsinda match zayo ikaguma mu makipe 5 Nottingham rero ku kibuga cyayo nayo gutsinda equipe ya Leicester City maze mwabibonye wabigarutseho mu kanya umuherwe Evangelos Marinakis umugiriki ufite ikipe nyine ya Nottingham Forest amanuka mu kibuga ajya gutonganya umutoza mu buryo bugayitse ariko byara umujinya kuko match kirangira kubera critique z'ibitangazamakuru yabonye ko ya Decon yakoze amakosa yahise arekura statement yongera gusubiza noneho abantu hamwe avuga ko yari reaction bijyanye no kumukino warangiraga ugusimbuza n'ibindi bitandukanye bashyushye ku minota 90 avuga ko bose bari frustrated ariko none hagaragaza ko ari proud y'ikipe ndetse n'umutoza akazi barimo gukora kuko ubu ngubu nubwo wenda nubwo babura umwanya wa Champions League bari sure certain ko bazasohoka nyuma y'imyaka irenga 30 badasohoka yavuze ati aho twakina hose tugasohoka uyu mutoza akoza akazi gakomeye abakinyi banteye ishema urumva ko yasubije ibintu mu buryo yarahetse no gutangaza ko azashora amafaranga menshi muri Mercato harashize iminsi nk'ibiri Nottingham Forest hari inkuru zisohotse yuko uyu mugabo w'umukire w'umugiriki yiteguye kurekura amafaranga kugira ngo bongere baritacinge squad kubera ko Nottingham Forest malgré kuba yaritwaye neza ikabasha guhagarara amakipe meza ahagaze neza ni ikipe wabonaga nyine ko ikina filozofi y'umutoza ariko nta qualité de joueur ifite nta qualité nirimo kuko ugiye kureba Chris Wood aba Chris Wood agize saison nawe wagira ngo ni y'inzozi kuko ntigeze yigira kuva yatangira gukina urebye uburyo bano basore bitwaye Anthony Ranga si level ya Champions League bavuye muri Man United bitagenda kongeraho ko na n'uyu musore w'umunyagana Hudson Odoi nawe asa nkaho ari kongera kubyutsa kariyeri we ijyari kuri Nottingham Forest ifite umuntu w'umunyamupira
kubwira Evangelos Marinakis nawe nyiri Olympiacos last season batwaye Conference League arabizi neza ko muri bukurugamba yarwanye. Steven Cooper yabazamuye mu cyiciro cya mbere batabitekereza ko bari haye intego y'imyaka 3 bazamutse mu cyiciro cya mbere umwaka wa mbere barasaragoringa birangira abakoze amakosa amakipe atandukanye arimo za Leicester zimanuka mu cyiciro cya kabiri agwa mu cyiciro cya kabiri mu cyiciro cya mbere mureka kugira ngo agume mu cyiciro cya mbere yaguze abakinnyi benshi yaguze abakinnyi 24 batandukanye kugira ngo agumishe no equipe mu cyiciro cya mbere. Uyu umwaka wari wabanje uyu Nuno Espirito Santo yasanze Nottingham Forest imaze gutsinda umukino umwe mu mikino 17 this season batsinze imikino 18 ni nayo mikino Arsenal yatsinze this season imikino 18 muri championnat. Ni ikwereka ko ari equipe yakoze cyane ariko byari biri mu biganza byabo kuko babi ku mwanya wa gatatu gihe kinini banego gutsinda amakipe arimo za ari equipe ruse kubatsinda ni Crystal Palace banego gutsinda za Crystal Palace bananiye gutsinda equipe ya Leicester yamanutse byasobanura ko bashobora kuza muri Champions League kuri equipe Champions League ebyiri ura mu mateka niyo kipe igira umubare mwinshi wa Champions League kuruta amashampiyona yatwaye igira champion imwe ikagira Champions League ebyiri Nottingham Forest bateje ko yagaruka muri Champions League nuko n'ubundi ntibirarangira kuko hari nko match zahuza Newcastle na Arsenal hari match za Chelsea ifite match zikomeye n'izindi kipe zitandukanye. Iyi mikino ibiri ya champion isigaye mu gihe bayitwaramo neza bashobora kwisanga baje nko ku mwanya wa 5 birashoboka cyane. Indi mikino yari isekeje ni mukino wa Man U na West Ham ndetse n'umukino wa Tottenham na Crystal Palace yana amakipe ari kwitegura finale ya Europa League byari like nyine ko bagomba kuregeza bagatakaza. Niyo mpamvu rero West Ham yasanze Man U Old Trafford itsinda ibitego 2-0 ndetse Tottenham itsindwa mu rugo na Crystal Palace ibitego 2-0. So amakipe yombi yaratsinzwe logiquement imwe ya 15 ya 17 uwo bita Ruben Amorim yabajijwe nyine ku bijyanye na finale avuga ati se ntabwo mwabaye concentré wenda mu gutegura finale ya Europa League. Yavuze amagambo akomeye cyane avuga ati finale natekereza ko atari cyo kibazo uyu munsi Manchester United turi kipe ne byavuze ngo turamutse tunayitwaye ntabwo ari ibintu byaturangaza ngaho twagize achievement turi kipe nta kintu twakoze dufite ibintu byinshi cyane byo gukosora muri equipe cyane byinshi bikomeye cyane. ntabwo twajya muri dossier Man U ariko 30 ishize no bwa mbere West Ham bakoreho double batsinzwe umukino wa 17 imikino 38 ni resultat z'amakipe amanuka. Ni bibi cyane